Slatko recimo. Pa ono što planiram ti kažem, to ćemo da snimimo Drugi put, a sad reci nešto drugo slatko, kratko, pa da gasimo. Pa pazi, nije baš slatko, mene baš rastužilo ovo. Pa i mene, da, ali... Više tužno nego. Pa reci onda nešto tužno. Pa ne znam, baš bih volila ovaj film od Raša Andrića da pogledam opet. Pa Munje? Ne, kake bre Munje. Ne, ovo što smo sad gledali, da. Pa ima Pa i ja bi, pa vidjet ćemo. Da će Rašiti nešto. Ako mu producent dozvoli, biće. Biće prilike. Biće. Na to dovoljno. Dovoljno. I kakav sam ja? Ja sad ti budi direktor fotografije, odredi da završimo. Eto, ne može tako. Pa ti si uvijek isti. Pa nema uvijek isto, od projekcije Braće Limijer i još pre toga, od onih Nickelodeona, sve što se gleda se u toj pozi. Mislim, ne u toj pozi, nego u tom isečku. Ne, ali ti uvijek isto izgledaš, to. A, ja uvijek izgledam. Pa, valjda sam sakrio taj portret na tavanu, znaš? I Saša uvijek isto izgleda. Da, sakrili smo portrete na tavanu i onda ti portreti stare. Buuuu. To je to.